Hakajing yalang pedeng Menteri Kambari ke India Dr. S. Jaishankar bat ke Menteri Ketenat Federal Foreign Affairs ke Germany ke Annalena Baerbock hanong ba Delhi. Hakani kajing yalang barok arngut kinong yalam kilak mi ya kajing day bat klia sam ya kajing snow jongki ya ki babon tli kimat bakongsan hakathan bat hakapertei. Haba ai lang ya kajing keren Syakilat patai kubor hadirin kajing yalang Dr. S. Jaishankar ulang babaro arliang kelihatan ya kajing ibayadai bat kajing kelag sunyi meneng kajing yale ha Ukraine bat kajing long jingman ke Afghanistan, Iran bat Syria. Haba keren hakan dikasih Menteri Ketenat Kambari ke Germany ke Menteri Ketenat Kambari ke Germany ke Annalena Baerbock kalau ang bagi India bagi Germany ke Yasam ya kajing yadai ke bajan bat baskem. Kalau aku beli ke India, halor ke Jimti, ke syuki Presiden ke G20, dah ke kentok bakalong ke kam ke bajuat. Hakalampung FIFA World Cup